Yemini yesabatha mayibehle kwabangcwele. Yesandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bawungena kuphela bafike nganza bezigazi zabo. Namhlanje nakufikile. Yaye ukwazi ukuthola ukuphumula abe ekwendeni lapha ngaphandle bengangeni. Ngoba bayengekho indeni yegazi abangeni. Kwasho umnyaka womsebenzi. Amen. Sizodlala ithuba ngangena sezulwini lalabo ababenenhlanhla noma uNkulunkulu abavashele iziqu zakhe ebatshela ngalomuzi noma indeni yabo ibatshela ngalomuzi. Thokozani phuthume ekhaya lomphefumulo sine wena kade sahlala tumaziye phuthume ekhaya lomphefumulo ade sakulinda. Ilawo bantu abathwele uthuma ngaphambi basitshela ukuthi itheni indeni yabo ekhaya lomphefumulo. Uthele uNkulunkulu iziqu zakhe ekhaya lomphefumulo. Amen. Umuntu asuma akazisho ukuthi ungubani vela libizwa ngaphansi kwayiphinkosi ebese ngena nangenhlelo zendaba ebese hlala phansi ethetela amanye. Malokuthi ungcotshwa uzophama nje ukhona uzozoduza wakho umbhobho. Kodwa thina tasuthi namayeza agcotshiwe sobe okuzongapha isuthi emva kwami odadewethu nabanye omama ozongapha lapha esixeni sami. Ninkosazana uzoshona lenkomo ukuphuze yona khona ayiphathise izwi lasezulwini. Amen. Engathi ngantalo Nkosi singakhuluma sishaye emfishane zolehlekweni. Masenze njalo mhlawumbe ayikhambe eshaye isikhathi sokususela uNkulunkulu sibe sesikhulume sawo abaningi ngoba simahlambulule labantu ngendlula. Ngesonto ukhale abamthetho bathi ingane ngabe bekusuthi sikhulume esogwini lasiboshwe khona. Kodwa ekhulumanga sasiphathisile ofuna ikhulume isihlambulele. Eyihlambulanga lazizavala uzulu. Funeka wazi uma uphathisiwe uphathisiwe bayikhuluma ekhaya lomphefumulo uhlambululela bona akathi ukukhuluma indaba yabo bayasuzwa beboshwe khona uNkulunkulu abalendlela engcono. Amen. Nilo thuba silivana phela kulozo bathathu apha esizweni babethathu uDamulweni namakhosana nondaba ekhona. Kepha ugcotshwa uNkulunkulu wosuku ekhona. Mhlawumbe sokusebenza endabeni. Amen. Isibongo amancane khona ngoma inkosi emphethe umntwana kwaMandlakazi. Amen. Bantwana benkosi njengoba ngilapha ekhaya lomphefumulo sekaningi ngizama ukukhuluza lani kodwa ngatholi ithuba.
bantwana benkosi ngoba ngize lapha ngizocamula ugogo ozala ubaba bonkosi. Bantwana benkosi ngathi ngelinye ilanga nami ngisisonto sendlula nathi kwase kukhuluma umuntu engitshela nje wathi wena uyazi ukuthi ugogo wakho lapha khona uboshiwe. Wathi wena ugogo wakho akabanga umama kuyengane zakhe ngoweqiniso. Uthi ngoba lokuthi ingane zakho wathi ugogo wakho lapha khona nengane yakhe iyaphuma umuzi kodwa lo muzi akazange azathi ukuthi awangiyobikwa. Wathi ugogo wakho nomuzi lo muzi angazange uba kuwo uthe mayifika ngalelo zulu manje wenkosi bafike bambuza ukuthi muphi uzobani waya yini khona uzobani kodwa hamba-ke uye lo muzi kuthiwa abantu abasezulwini njalo babonakala ngaphandle njalo bangenile lo muzi ngoba ubengangeni saphila. Ngiyacela abantu abasezulwini ngoba ugogo lapha khona ushamba mkhumbule ngoba kuthiwa abantu abasezulwini ugogo wathi manje emntabeni ugogo waba nezilonda ezikhulu kakhulu isilonda. Mase sizowalithwala isilonda hayi ngoba unjani ukuthi wayeshaywa ngabantu abadala ukuthi yena wayethi uma isekhaya ingane engayitsheli iqiniso ingane engatsheli ukuthi uma efika ngale mndenini umndeni womvimba wathi wena uzunguwe lapha ngoba wena awubanga umama oqotho emhlabeni ozibuzisilayo. Amen. Lo mntwana okhulumayo nguwacula isibongo usuka eNdwedwe inkosi emphethe yiqadi. Bantwana benkosi njengoba nami ngizela ngizohlambela ubaba wami omncane. Ubaba wami omncane waboshwa wasengene wesivili washonela khona ewesivili. Ubaba omncane mayesebuya-ke uyabuya ubaba omncane ubuye ubhuti omdala uthi ucela ukuthi naye singamshiyi ngaphandle ngoba lapha ejele belosho khona belala bodwa bengamadoda. Ngizohlambuluka leyo nto ukuthi ngicela ukuthi ushembe ubaba omncane lapho bakhona nabakithi basendulo manje kunomfowethu futhi omunye osesejele uboshiwe. Ngiyacela ukuthi ushembe abageze kusuka kwabasendulo ngoba sifikile ngomhla ka-10 Agasti silethe imbuzi eziwu-8. Kulezi imbuzi eziwu-8 ibikhona imbuzi eqondene nabantu abelala bodwa bobulili obufanayo. Kuphinde futhi kwaba khona izalukazi ngithi mangele esuku ngibone izalukazi zihlangene endlini ewulawundi bese ngena phakathi bese lezi zalukazi zihlele ohlangothini lawesidla ezakithi kwesokunxele ezasekhaya komama lezi zalukazi zizilile zonke. Bese kusuka esodwa isalukazi esingasenawo sithi khulumani bese kusuka ugogo yedwa ngapha ngasekhaya komama usuke omunye ngapha ngakithi bese lelo beze bekhiphane ngewindi. Sasithatha imbuzi futhi sazocela abakithi ababezilile ukuthi ushembe bagumulizile. Bese kuthi lokho okunye kwesithathu ubaba wami omncane wazalwa kithi ekhubazekile. Kuthiwa kithi kwakukhona ukhokho uyise wokhokho wayekhubazekile akanakwanga akenzelanga lutho ngoba kuthiwa umuntu oyekhubazekile akabizwa ethuneni. Namhlanje waze wazala wavuka lokhokho waze wazala umuntu okhubazekile. Sase sifake imbuzi yokuthi sicela ukuthi abantu bakithi bonke ababekhubazekile sicela ushembe ukuthi abaphilise bonke kungaphinde kubekhona umuntu kithi ozala ekhubazekile. Bantwana benkosi ukuthi sesiyilethile lezi imbuzi eziwu-8 ngenzela ukuthi abantu bengethuki uma selezi imbuzi eziwu-8 ukuthi aseyibangaka. Ngiyacela-ke bantwana benkosi wasesifikile la ekhaya lomphefumulo uthena siyilethile ngomhla ka-10 kwathi ngasakweli lesibili ngabona ngikhona la ekhaya lomphefumulo ngaphakathi ngabona kuvezwa imindeni yakithi kwaxulu yonke kwathiwa nansi imindeni yakini sizogezwa. Kuphinde kwavezwa imindeni yakomalume bakamama kwaThelezi kwathiwa nayo izogezwa. Kwaphinde kwavezwa imindeni yakomalume bakababa kwamaphumulo kwathiwa nayo izogezwa. Okubuhlungu umndeni wasekhaya komama kwaZulu kungekho ngoba umama ozalayo nakafikanga. Ngoba shumayo bekhuluma ukuthi umuntu ngengena ngaphakathi ungena ngomuntu wakubo. Ngiyacela-ke bantwana benkosi ukuthi ushembe ngathi bonke umndeni wasekhaya komama awukhumbule ngoba ekhaya komama ngathuna khona ngonyaka odlule ngoSepthemba ukuthi ngiyobacela ukuthi bezogeza imindeni. Ngahamba umuzi ngomuzi ngongenela ngikhuluma lokhu kukhuluma kodwa wasekhaya komama
ngesukume uthe ngoDisemba sengiyendeni ngakithi waqula abaqhubazi yosebenze bafika kuqala abasekhaya mama namanje abakafiki ngiyacela ushembe uthandele inhliziyweni zabo abasekhaya mama nabo befike ithena ngisebenza ngolunye usuku ngisebenza khona ngaphakathi ekhaya emphefumulo ngibona isibonelo seningilele njengoba sesiyethele izimbuzi uma ngisebenza lapha siyatestela emathoyilethi omama siyatestela ke khona bese kuqhamuka ubaba ozala udadewabo ozala ugogo babathathu uma efika lo baba afike kimi lapha emathoyilethi afika athi undodana semsebenze kangaka bese ethi ngiyabonga ebese suka ubaba esebuya ezongena ngendle ekhaya emphefumulo uba esebuya abuye sephethe ibheshu afika ngiphe ibheshu inkosi kusolisile amen Ngiyaphethe ngiyazizula. Manazaretha ngesabatha elidlule. Igama ngosabela isongo madosela. Indawo ngisuka le esibhokweni kwamhlabelingane. Ngisuka ngaphansi kwenkosi uGumede. Athe ngilele Manazaretha ngesabatha elidlule. Esibonakala sengihamba nobhuti wami engimelamayo. Sasilapha ngomlali enkulu ephethwe ngomhlophe la ekhaya emphefumulo. Uma ngivela ngabona abantu abaningi phakathi. Manje ngivele ngingamazi ngabheka ngibone ubaba uNazezulu uhleli uyafundisa. Ngivele ungibone uNazezulu ubhuti wami ngifike ngihlale naye esayidini lapha. Usuke luphume uNazezulu. Uthi ubhuti wami afika aboze uNazezulu abuza athi baba la kwenziwani ekhaya emphefumulo. Uthi uNazezulu angikuzwa. Aphinda abuze futhi athi ubhuti wami athi baba kwenziwani ekhaya emphefumulo. Athi uNazezulu angikuzwa. Uthi wesithathu uNazezulu vele uhlale phansi esihlalweni. Uthi uNazezulu hayi mfana wami la ekhaya emphefumulo ngigeza imindeni engasekho la ekhaya emphefumulo. Amen. Ubhuti wami abuze futhi athi baba ngawuhlanganise umndeni baba. Ngathi sicela ukuthi sihlanganise imbuzi sizokwazi ukuthi sizocela ukuthi sigezele imindeni yakithi. Waphinde wabuza futhi athi baba kudala yini kade baba ukuthi uma ukuthi imindeni ifuna ukuthatha isifamili kumuntu ophilayo. Ngathi uNazezulu mana kanjalo kuyimanje ngisakhuluma nemindeni yakini mani. Ngathi sisahlela kuphela ngisho iminute. Wabona udansa umhlabathi ubaba unyakaza esihlala ehleli esihlalweni. Lasuke lathi unyazi hayi yabona uma imindeni ake ithathe isikhwama ifune umuntu ophilayo imindeni phela isuke ingcolile imindeni. Ngathi imindeni yakini ingcolile imindeni yakini ifuna ugayeza. Amen. Wasuka ubaba uNazezulu lambiza ngegama lathi Njabulu uzothola umsebenzi ongcono kunalo. Ngathi uNazezulu sihamba lathi ukuthi sengisebenza kanjani ngomile nje amanda sokulahlela lasulahamba inkosi emuzini. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bokuphakama. Ngiyabonga bandla ekhulile ingcwele. Ngiphakathi komzi wasekhaya emphefumulo. Zihlangene izingcwele indlu zelezezulu. Nawo kwehlukahlukana ngokuhlala kwethu ngezigaba zethu
ethempelini elingcwele. Amen. Umakhathini lo wasemthunzini uXulu. Ngithi-ke ngiphakamela ukubonga phakathi kwebandla elingcwele nengilozi enkulu yasekhaya lemphefumulo uthi umndeni wakithi wakwaXulu ngiwubona uzuza inhlanhla enkulu esimangaliso ngoba mengaphosisi mhlawumbe lo mndeni obaduguqile umndeni wesine esibongweni sakithi bakoNkulunkulu. Manje-ke abantwana benkosi nakithi lapho engiphuma khona endlini kaMahoko kaMfinyeli lapha ezintabeni zasemthunzini ebesihlangane khona mhla ka-3 kuya kumhla ka-4 waba mhle umcimbi waba impumelelo sisuka ekhaya lemphefumulo kade silindile kusukela ngonyaka ka-2021 esiqalile ukwenza uhlelo lokusondela phambi kohlelo sobukhosi neminikelo engcwele emhlatshelo yasezulwini. Sabekezela-ke uNkulunkulu wawusebenza umsebenzi wakhe wakhuculula konke ongahle ucabange okungale phesha kwethuna okungcolileko uNkulunkulu angakuthandiko wakuphiliza waqeda kwaze kwafika isikhathi lapha khona imindeni icela ukuba iyobona umuzi wawo noma ikhaya lawo elakhileyo endaweni yasemthunzini eOngoye. Uthe-ke sekwedlule emveni kwey'nsuku ey'mbili nginomntwana lapho umdala obehlala ngokuhlupha ngake ngokugula ngake ngafika naye ngisho lapho ekhaya lemphefumulo ngenxa yokuhlupheka-ke indluzele uthi uma usudidekile indaba ngaphansi yezulu ugcine usuya ngisho kubantu abazokusiza kube sengathi uShembe akakusizi kanti uShembe uyakusiza kodwa isikhathi esifikile sosizo kuwe. Hawu bese ethola insiza kuphila lo mntwana egijima kodwa ngithe sengisuke ekhaya lemphefumulo nemndeni yakithi wasevela lo mntwana ewafumbethe amabhodlela abencenga ukuphila ngawo. Uma wafumbethe kulaleni kwami usekuqhamuka umshumayeli obhazovela umzi lapha ekhaya umshumayeli Majiya usekuqhamuka umphambi kwami phakathi kwami nalo mntwana uyabuza ukuthi yini lena ephethwe lomfana na. Sengiyaphendula uthi kanti usazoyisebenzisa ilento ngoba ithi imndeni yakini usazophila akangabe seyisebenzisa lemshwanguzo ngoba mayisigezile imndeni akusafuneki ukuthi umshwanguzo usuzophila ngezwi kaShembe. Kwaba sekumbona ukuthi ngimthathe lo mntwana yoguqa naye ekuyithabanakele lakithi emsamo ngafike ngaguqa naye ngafumbatha amafutha kaShembe ayingcwele ngawabeka phambi kwelishwalili ngase nginxusa phambi kwemndeni ukuthi ngiyacela ukuthi nina bakithi vumani ukuthi lo mntwana asinde ngalamafutha namanzi abusisiwe engabe sawusebenzisa umshwanguzo. Izitha inini eniyibonayo ngiyacela uba niyiqhube nina nizise kuShembe uShembe ayidala. Hayi-ke waphila umntwana ngisho ukuthi-ke zikhonze izinto ezokuthi uNkulunkulu muhle ngeke ngafonelwa ubaba uMthembu uyambona lo intsheko abambiza ngo-Abraham. Uthi-ke babekhona lapha ekhaya uthi-ke ngibonile umshumayeli ngabona inkosi unyazi lwezulu lumi namaxhegu amathathu phakathi komuzi wakini. Uthi lumi lwembethe ingubo ebomvu lena oyibonakho liyambathakho uma liya phezu kwentaba umhlanganiphe nathi. Uthi limi nalamadoda liyaxoxa nawo liyawancokolisa luyahleka ayahleka nawo ayajabula ayamamatheka alalela inkosi yezulu nomhlaba ikhuluma nawo esengaphakathi komuzi. Ngithi nawe umuntu kaNkulunkulu uNkulunkulu awukubekezela ungatatazeli iyinde indlela kaNkulunkulu ingakho kuthiwa udlalanda kabulali kwabamkwenzayo. Yabona
okhulumayo uMakhumete omaphumulo wendawo phansi kwenkosi indawo ezitha nami nginekwe nesibonakaliso uManazaretha esishane nje ngoba umzwala ikhaya lokuphefumula ensukwini nje abantu abaphakamisisi uma bekhuluma angalikhodla umuntu izwi lakhe ensukwini benginokwaba inyanga ezulu khona la ekhaya lomphefumulo kodwa bengilapha phambi komnyango esipholi eyadini nje lapha phambi komnyango esipholi simile lapho nobaba kuqhamuka osisi labentuthelelo waphethe amaplanga amakhulu amade futhi amasha bafika bawulekela phambi kwababa inyanga yezulu baqhamuka nabayaphambana bafika babeka phambi kwenyanga yezulu athi weba mntanami isitho sami manje lesila athi yabona mntanami abashumayeli abakwazi ngisho ukwenzani babhajiwe lapha emosheni isitho sami lesilokho-ke manje sengicabangela nje sengicabanga ukuthi abashumayeli bakhethe osisi abathathu ababili noma abathathu osisi bentethelelo ey'nganeni zentethelelo bazoqoqa umnikelo balekelela abashumayeli ngokuthi bathele la maplanga uma sebeqoqile umnikelo njalo bazodansa bahlanganise nasebawuletha abashumayeli wethi uma sebebona ukuthi abashumayeli ukuthi usunganele ukuthi bathenga amaplanga baselekelela abashumayeli ngoba kuyimanje buya nawe akho muntu la bonke babhajele ngale mhosheni angisho abashumayeli abasakazi ngisho ngiyakazi mangithi ngiyabona nami ngiyaqalaza akekho umuntu oyekhona lekhaaphefumulo kwangekho mshingana okuyina nje kuphela nokwaminyanga yezulu athi babhajwe emosheni mntanami sengicabangele kanjani athi khumbula mntanami ukuthi phela isipholi lompheme uyafunakala ujahekile futhi athi khumbula ukuthi isipholi mntanami somgogodla kuNazaretha manje ngeke nje kugcineka nje ngiyacela ukuthi abashumayeli benze kanjalo lokho kuzonikelela kakhulu ilokho uNazaretha lekuthunywe Nkosi kusisengizwile Kama nokuyikhetha inkosi yaManazaretha unyazi lwezulu lonokhulumayo ukhomsila kabhengu enkandla enkosini yalakhanyile izidlozi namhlanje njengoba ngilapha ekhaya lomphefumulo ngithunywe okhokho bami namhlanje ngizohlambulula umndeni wakomalume kaGcaba nomndeni wakabhengu umndeni wakabhengu kade sebehambise imbuzi yesibili yokuqoqa abantu abadala uthe mase sihambiseni imbuzi yesibili sovuka inhlambuluko emndenini wakaumalume kaGcaba umfowethu umbuzeni watapha amathuna akomalume manje sokuvuka inhlambuluko kanti kunenhlambuluko nakhona futhi emndenini wakabhengu kusukela komkhulu kuze futhi nakubazali bami kumama kubhuti bami khona babeshaya umama wami mase bephuzile kulo nhlambuluko futhi naphakathi kwethu kwawo basingazwani njena ubhuti wami omunye inkosana waze washona eshayene nobhuti wami omunye lo bhuti wami lomunye othwele utapha amathuna komalume bathi abakomalume abazi ukuthi koqala yenze njani khona into ophinda ifune ezoyenza komalume ngakho-ke uManazaretha amahle njengoba ngithe ngilapha ngosuku ka-14 kade ngisuka lapho engihlala khona seza sihamba sesiphuma siza sihamba endleleni nalento bane ngihamba nayo ngizakhala amasele uma ekhala amasele sizofika lapha esangweni awusuwenze futhi eselala amasele ngithi ngawo salandelwa amaselesele hayi sifike-ke silale senze isipothini ngithi mase ngilele ebusuku laphana endlini kamama umkhokhela ikhisha sasile khona bese ngiziphupha ngizothi umuntu sekuneyoka futhi la ekhaya ishaye ngomezeke egama ethi ishaye ngilale kuyaba mase ngiphaphama ngizwa kukhala isele ngase ngiyihlupha ngozobuza kumshumayeli maje ngathi ngiphuphela kanjena manje ngezwa sekukhala isele manje sethena umshumayeli phakathi isele linani malikhala ngithi ngiyalesaba mina isele uthi usaba abantu bakini ngithi ngiyabesaba abantu bakini labasebadingwa amaselesele ngiyacela uNkulunkulu wasekuphambeni yazi lezulu angihlisele laba bantu bakithi ayesebadingwa amaselesele ngoba bese ngikhonjisa wathi baba unyazi lezulu lengane lelo ibona la amaselesele amancane yilaba amatwana abaphuma ngomntwana wakho owayebabe bamkhipha benza imbungu ngayo lamawela uthu
kakhulu. Namaselela abadala yilaba nomntana wakho naye wathwetshula naye washona unomthandazo. Laba abantu bakilike labe sebephenduka amaselesele. Ngiyacela ukuba sekuphameni umlazi wezulu yonke lokahlwithe ngisengilele ebusuku ngaphupha ngilapha ekhala umphefumulo ngase kuvuka inyoka. Mangiyibuka le nyoka lena uthena ngathi babuka ukuthi hawu le nyoka isingene ngaphakathi kanti bengigula ebusuku kakhulu ngaze ngathatha amafutha ngagcoba wayesethena lo muntu hayi wena ubusugcolela amafutha kuyeze ukuthi ugule ukuzithole le ngilozi lena lapha ekhala umphefumulo kumanjena nje bona sinwebekile uyayisithatha ikhandi silibeka isihlanganisa nomsila wathi ayibona ithuthile wathena thatha naye ngoba ishaya ngase ngiyashaya ikhanda lenyoka esethi bhasobho qaphela uvula amehlo kunabantu asebezonda kanti vele nawe awunalutho. Ngiyacela ukuba sekuphameni ukuhlambulukela nengane yami yathenga amafutha ase kwamanzi lamafutha uthi ubaba unyangezulu amsebenzisa kabi uthi lamafutha isithwala ngitshele le ntombazane ukuthi ayiyeke lamafutha ingakagcobi. Ngicela ukuyihlambulukela-ke nengane yami umfana kuyona endala bathi abantu bakithi ithwele ingane siyithwele ngengane yayo yomfana lengane siyiphendule imkhovo mayiqhamuka kuba ngathi bayafika lapha ekhala umphefumulo lengane isiwumkhovo mawuthi ngiyayibona engane sengiyayesala engane ihlinza abantu bathathi baphosela izinja amathuba begingwe izinja sokuqhama ingane yami lelo mfana sala isayena manje uhambe kuhle lona usephendulise kumkhovu lona. Ngiyacela ukuba sekuphameni lengane siguleni laki singamathambo ngiyayisala nami ngizwa sengitshela izingane zami ukuthi le ngane isiyagula kakhulu. Ngicela ukuba shembe lo mntwana amkhumbule lo mntwana mncane ngicela ukuba shembe ukuthi njengoba ngizothathela ukhokho bami amaqala ngenze engikuthunyiwe ngingenze ongayikhona. Ngicela ukuba ngiphe isibindi ngoba anginalutho nomndeni wakithi kusasondela nawo wonke ukuze sizothethela ukhokho bethu amaqala. Ngiyabonga Nkosi busise ngizwile. Nkosi mbusisa ukuphakama kwami igama nguNondumiso wakamthethwa ngivele ey'ntabeni zaseMandeni ngaphansi kwenkosi uMathonsi. Ngithunywe umndeni waseManzimeleni-ke kodwa ngoba ngila eManzimeleni kusekha konina likababa kube ney'bonakaliso noma ziningi kodwa ngizothatha lezi ey'balulekile kuyizona ezingenzi ngagcina ngeza la ekhaya. U-anti uke wafona washo ukuthi ubone umkhulu okumalume kababa eManzimeleni owahamba emhlabeni ngokuyikhunga ngentambo ekuphaka isudi emi ngaphandle kwendle eyiwolo. Le ndlu le uthi u-anti esibonakaleni sakhe bekubutshwa phakathi uthi uyeza ukuthi noma engakhonze eNazaretha kodwa umhlabelelo obuhlatshelelwa kulelo hholo amaNazaretha. Mekuqhamukela kuyena umalume wobaba ebese mbuza u-anti ukuthi hawu malume uhlaleleni ungangeni inkonzo njengoba imnandi kangaka la ngaphakathi uhambana ngey'nyawo umkhulu. Ebese ethi umkhulu ngiyathanda lokhu ngahamba ngifike ngivinjwe la angikwazi ukungena ngaphakathi enkonzweni cela ningisize. U-anti asho ngigcine ngingezanga-ke la ekhaya. Phinde futhi kube ubaba wami ongizalayo ubize isibongo sakhona-ke ekhaya konini eManzimeleni. Ubaba wahamba ngokubulawa izitha walahleka iy'nsuku eziyishumi saye samthola ngosuku luka-11. Simthola entabeni umzimba usuwonakele usudliwe na izilwane zasendle samfihla iy'cumbu zakhe engasaphelele umzimba wakhe wawungasaphatheki. Ngaleyo ndlela-ke noma eyiNazaretha ubaba sagcina senza nephutha lokuthi simfihle ngalo ibhokisi. Naye-ke ubekade sithumile kubaba naye njengoba umunye welunga laseManzimeleni ukuthi ucela usizo ngale unenkinga umzimba wakhe njengoba wawudliwe ezilwane kanjalo nakuthi samngcwaba ngebhokisi nakho kumdalela inkinga. Bese kuba isibonakaliso sokugcina-ke la u-anti afone khona futhi washo ukuthi ubekhuphukele ey'ntabeni zasebuhleni. Mefika esangweni ufica bona abantu baseManzimeleni bahleli ngaphandle. Esesalindile-ke ukuthi akhulume nabo abone bona abantu basebuhleni amaNazaretha ezenkonzweni bese babiza labantu baseManzimeleni ukuthi hayi sukumani ithempeli nali laphaya. Uthi u-anti-ke kuleso sibonakaliso bashilo ukuthi hayi bona bavumelekile ukungena la balinde iy'ngane zabo ziyobathethela amacala. Bengithunywe-ke umuzi waseManzimeleni befisa ukwazi ukuthi iyiphi indlela ekungethethwa ngawo lawo macala ngokulwazi esinalo olufishane. Ngiyabonga Nkosi busise ngizwini. Inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Igama nguNokwanda Mwakanxumalo kodwa ngibiza isibongo sasekhaya komama kaNgonyama
wasenkandla ezintinini ngaphansi kwenkosi uShezi. Manazaretha ngiqale ukuzala ekhaya emphefumulo kwaku-2022 ngisebenza ngale emhosheni ngabona amawele ubaba ehlezi esitshela ngawo ukuthi unamawele kophadlule emhlabeni ngathi ngiyasebenza ngale emhosheni bese kuqhamuka amawele afanayo sengathi ngiyawatakula lapha emhosheni Manazaretha yaphi sibonakalise ngisibonile Manazaretha ngisithunywe inkosi ilanga sengathi Manazaretha sihleli la singamakhosazana wase amemeza umshumayeli Majiya wathi amakhosazana ngicela asukume azolekelela ngokuqoqa iminikelo ngithethe ngibona Manazaretha ngabona enye inkosazana isukuma aqala ihambe iyosiza ngokuqoqa iminikelo ngithe manje ngiyasukuma Manazaretha kwasukuma ngathi ngithathe ngiyasukuma ngabona inkosi la ngiza kumina ithi inkosazana uyayibona leya nkosazana ikhomba lesukuma eqala ngesikhathi umshumayeli Majiya ememezela ukuthi amakhosazana wasize wathi uyayibona leya nkosazana njalo makuthiwa qoqa iminikelo lapha ekhaya emphefumulo iyona esukuma aqala usethi-ke inkosi ilanga le nkosazana sisize sayipha thina isibusiso sa-100,000 usethi-ke inkosi ilanga ngicela ngiyakuthuma nkosazana ukuba utshele wonke amakhosazana ukuba umshumayeli uMajiya ememeza ukuba amakhosazana wasize ngokuqoqa iminikelo ungabikho inkosazana ezohlala phansi uthi yonke inkosazana imihlamlukileyo ngicela isukume ungabikho inkosazana ezohlala phansi ngiyamcela uShemba akhumbule umndeni wasekhaya bomama wangonyama ngoba kade ngeyi-23 zikaJuni kade senzela ugogo umshado wakhe njengoba nawe ahamba ngengozi yemoto kade qeda ukwenzela umkhulu umsebenzi wabuya ngesibonakaliso wathi ulandwe umkhulu ngoba le nkomo bekufanele enze ngayo umsebenzi befanele ngabe uyiganise ngale nkomo enze ngayo umsebenzi kuphela iminyaka-ke singamenzela ugogo umsebenzi ngeyi-23 kaJuni kulo nyaka sahlanganisa nomalume samenzela uthe ngosuku esamenzela ngayo ngase ngalunywa inyoka layo ethangeni kwakuyisonto ngalunywa inyoka ngaphusunyiswa umalume bathi hayi inyoka ingenasibiba uthe senzela ugogo lokho kwadlula uthe masiqeda ukumenzela ugogo ngase ngabona ngilele esibonakalisweni ngabona ikhanda elingenamzimba lesakwazi lisinenywele ezinde lesakwazi ezayibophene sithi-ke mzukulu uyabona lo mshado kade niwenzela ugogo wakho awukho singambona nogogo nawe ukhona la eceleni muhle nogogo unuka kahle lesakwazi siyanuka uthi uyabona lo mshado kade niwenzela ugogo wakho awukho ngoba mina lapha engihleli khona usuyangithatha usengathi uyangikhombisa lapha kade ahleli khona uyangivulela indawo eyisitamkoko uma ngivule indawo eyisitamkoko angiboni phakathi kumnyama kodwa ngizwa amanzi ahamba sengathi nginey'khukhula usethi-ke mzukulu mina ngihleli lapha usethi batshele bonke ukuthi lo mshado kade niwenzela ugogo wakho awukho uma ngibuza umama uthi-ke ukhokhokazi ukwamagwaza owahamba engaganile nokhokho wethu wahamba eyodlala induku washonela khona lapha Manazaretha ngiyamcela kuShemba akhumbule umndeni wasekhaya womama inkosi busise nixwile Singayibusisa ukuphakama phakathi kwabangcwele. Phamsisi Makhanyile, phamsisi. Isibongo nguMakhanyile ngiganele la eThekwini kwaNondaba kepha mina ngakhishwa emzini wami kwaNondaba ngikhishwa amakhehla abakhanyile kithi nabasemzini kaNondaba. Bantwana benkosi ngithunyiwe ukhokho wokhokho wakhona kwaNondaba emzini. Ukhokho ubemthumile kulamasontwana adlule wathi Phakamisa izwi unokuzwa kanjani umuntu esekufeni okujulwa ngapha. Memeza lelo memeza ngathi ingane.
ukhokho wokhokho wangithuma kulamasonto adlule wathi angizocela ukumemeza la embhobheni. Ngafike kwathiwa maningi aphula amagama kwathiwa ngizowasha embengeni. Ngawasha embengeni ntambama. Wabuya wathi yena akabizwanga ngegama lakhe okuyilo ngoba wayesethe angiye kothenga lethikithi emva kokubizwa kwegama lakhe la. Ubuyile bangcwele wathi yena igama lakhe ungubhovungane wakwaNondaba, hayi ungubhovungwane engangimshilo. Wathi ucela ukuthi ngimemezele ukuthi yena wabulala ingane eziwu-12 wazifaka embosheni. Unkosikazi wakhe naye wambulala ngokuthi amsasazelise ngezinja wafa. Wathi ucela intethelelo kuShembe. Wafika umfowethu uVusumuzi Khanyile ngamziba ngoba sengisaba bayafika nabanye. Memeza phela uzokhuluma nto memeza khipha lelizwi othetha ngalo hawu. Ubuye wafika umfowethu uVusumuzi Khanyile ehamba nomfowethu ophilayo uNtokozo Khanyile oyinazaretha. uNtokozo bezocela ukuthi eze kumina ngoba umfowethu engithuma lapha ekhaya emphefumulo ethi yena wadlwengula udadewabo oneminyaka eyi5 udadewabo wamdlwengula ephindelela. Uthi nomama kazange uma wakhe akazange azasho lutho ngalokho baqhubeka bamdlwengula udadewabo. Uthi ucela ukuthi ngimcele intethelelo kuShembe. Omunye udadewethu ozala ubaba omncane igama lakhe kuthiwa uJeja ufika kumina ngelinye ilanga. Uthi yena kayena wakaKhanyile yena uma wakhe wamzala komunye ubaba. Wathi ucela ukuthi ngizomcelela isibongo kuShembe ngoba akasazi isibongo sakhe. Wathi akutshele udadewabo omunye ngalezi ndaba ngoba lo dadewabo uyayazi lendaba kodwa uyifihlile. Wathi yena akahambi la eduze kwami ngize ngiphelele udadewabo. Mina ngisabe kwasekuyisebusuku ngangamtsheli udadewabo lolu daba. Wathi akahambi wathi angifone ngathi ngengikwazi ukufona ngoba sekuyike ebusuku kakhulu. Isibongo sakhe ngempela safika kwathiwe sakaSimelane ngoba wethe ngimthengele ithikithi ngamthengela ithikithi kulakaSimelane. Wabuya wathi yena kayena wakaSimelane yena. Wathi ucela ukuthi ngimzele lana ekhaya emphefumulo ngizomcelela ukuthi uNkulunkulu akaShembe amgeze amfake emndenini. Amen. Abanye abasemndenini okuthiwa abangilalelanga ngenkathi ngibatshela ngendaba yokuthi fanele amanazaretha ngoba abangilalelanga sebethi angizobacela intethelelo kuShembe. Baningi kakhulu angeke ngikwazi ubabiza manje kepha ngiyabacela intethelelo kuShembe. Ngiyacela abashumayeli benkosi ukuthi bangivumele ukuthi amagama abo ngiwabize embengeni kwabangaphezu kwa100. Ngesikhathi sekubika usizi uyosondela kubashumayeli mase kubika usizi. Amen. Amen. Nkosi busise niksi. Ngiphakama nokuyikhetha inkosi enkulu uShembe uNyazivezulu. Lona okhulumayo uZandile waseMtuba endaweni yasoPapazi ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi. Mina ngihlala endaweni yaseVerelemu bengade ngihlushwa imphefumulo amakhosi akaZulu akade ngihlupha ngaphansi kwale ndawo engihlala kuyo. Phakamisizwi uhlehlisa ngani umbhobho awubeke endebeni khona uzozwakala kahle. Phakamise izwi. Bengade ngihlushwa imphefumulo kuleli yanxiwe bengihleli kulona okuseVerelemu. Imphefumulo kwafika inkosi yakaZulu yakhulu ngibuye emhlanganweni ngoFebruary emhlanganweni kaJanuary yathi cela sibasize
sibathathe sihlanganise umphakathi sithathe imphefumulo sinikelele ngemali emhlophe siyilethe la ekhaya lemphefumulo ngoba imindeni yabo bona sebelokhu bahamba ngesikhathi sasendulo akaze imindeni yabo ayibazi ukuthi balahleka lana bazofika bedibane nemindeni yabo lana ngazama ukhambelela lolo daba ngabona ukuthi ngiyahluleka ngoJuly ngihamba ngawoJuly ngabuya ngeza la ekhaya lemphefumulo kuthe ngilana ngokulokho ngisebenza ngicela uShembe ngimnxusa ngithi lento engiphathiswe yona Nkosi ngaphezulu kwamandla ami kodwa ngokusebenza kwami lapha ekhaya lemphefumulo ngesonto lomhla ka9 ngomhla ka10 ngilele la ekhaya lemphefumulo ngathi ngilele kuyisabatha kade ngifike ngayizolo ngoLesihlanu ngabona lapha emfuleni kuphuma inkosi umqalo wendlela uhamba nenkosi langa baphuma lapha emfuleni sekuyisiguqo sa12 sizokwenza isiguqo sa12 lapha eTempeleni ngathi mina awuShembe kanti uNkulunkulu ngempela mangiphambana nabo ngathandaza ngase ngiyabuyela endlini la ngilala khona mangibuyela endlini ekuseni ngiqeda ukuthandaza umthandazo ka4 ngibona ngathi ngisebuhleni masisebuhleni ubaba uNyazi luhleli epulpit sengithi mina hawu ngicela ukuyotshela inkosi abantu ababoni ubaba umqalo wendlela uyagiya emafini uphethe ihlangu uyagiya emafini abantu ababoni ukuthi umqalo wendlela ubuyile umqalo wendlela ngicela ukuyotshela ubaba uNyazi ngathi ngifuse njalo hayi ngathandaza ngathi inkosi kungangamandla ungaphezulu kwamandla ngicela ungilekelela futhi udlule lapha hayi kuthiwa-ke njengamanje amakhosi asengenile ekhaya lemphefumulo into esisele sekufanele ulandele uyenze njengoba amakhosi esengenile ekhaya lemphefumulo sekufanele kulandeleke manje ababehamba nenkosi ilanga oNdlunkulu abakhokheli omabonke kufanele bongena babehamba nenkosi ilanga ngathi Shembe ngicela ungisize futhi kunzima nangempela ngilokho engithandaza ngathi ngiyofotina ngaseTempeleni la engithempela khona ngabona ihlabelele bengisithenga ngoJuly ihlukana phakathi 5 pieces ngathi Shembe imali anginayo ngicela ungipha amandla ngayithola imali ngeza la ngazo14 ngafika uLesibili uLesithathu ngaze ngihamba ngoLesine ngacela futhi ngilokho engithandaza nje ngaze ngenze lutho lokho engimusa ngomthandazo ngithi Shembe ngicela ungilekelela ukuthi kuzosa kube namhlanje ngiyababona ma abakhokheli engifike nabo bafike bahlala lapha ngaphesheya ngasendlini zomama ngase ngithi mina sesifikile-ke lana sukumani bakhokheli niyonikela sukumani-ke manje nihambe niyonikela sesifikile ngase ngumuntu ngaqeda ukubeka abakhokheli sengiyolokhu shanelelo mayi ngifika nabo ethendeni lele limhlophe ngithe ngisashanela kwaqhamuka inkosazana yathi inkosazana kuthiwa ngicela uyacela ngala yangithatha inkosazana yeza nami kuleli sango elingala lapho esijwayele ukuphosa khona ilokhuzana amasebenza udaba usimende lamasebenza yeza nami ngala masekwavele lapho yangakhuluma lutho ngicela ukucela into ethelele engelosini yamakhosazana ngoba ngiqale ngokuletho kanti angakawaletha amakhosazana ngicela ingelosi yamakhosazana izingithethelele masembeni kwalokho bese kade ngilana kungazi ukuthi sengiyahamba mangigoduka ubaba uGaba mase yangibiza ngithi ndodakazi ngikubuza usukuphi nalolu daba ngithi angikubuza ukuthi usukuphi nalolu daba lwemphefumulo ebihlupha bese ngiyamtshela ukuthi sengikuphi esethi-ke lalela lanani ubatshele masubahlambulukela esabathweni ukuthi ucela besize labo kuyibona asebesekukhanyeni abahamba nengelosi abasebukhanyeni ucela bekubusise kawu-21 inkosi ibusise ngayikhetha inkosi alethekeni mophama uNyazi wezulu ngiyacela kumveli ma uNyazi wezulu afihle ubungane bami angibhekakizwe ngizolendlala phezu kwabantwana babantu ukunanela lokukhuluma okukhulunywa abantwana babantu bethunywa umveli nqangi nayimindeni yabo uba bazohlandulela lapho ekhaya lemphefumulo okuwumfula awakhiwa uNyazi wezulu nginxusa amandla ngesihlabelelo ivesi lelinye isihlabelelo
sekhulu namashumi amahlanu nanhlanu ngithi 155 ngilalela baningi abasekhweni abavukile basituma bathi asifayele emzini ongcwele siyobathela ingubo emhlophe sibakhethele inkosi bambathele ingubo emhlophe sibhabhatiswe ukuze bangongena ezulwini emzini ongcwele ebuhleni bokuphakama mayibonge Nkosi uthi ushembe bantu abangangena ekalula kulo muzi ubuhle bokuphakama ngene kalula kuyangene kalula bafika ngamatekisi kade kumhlangano siphushane singahloniphi senze yonke into sibe nenkane sishama uthi sishaya ingoma zethu sipake noma kanjani kangeneka ngokwenyama kodwa ngokwasezulwini babili bathatha abangenayo emzini ongcwele ehleli wathi ugcwala ngoba sihamba nabantu abathola imithwalo imizimba yethu iyangena kodwa abantu uyibona ekufanele bangene emzini ongcwele imphefumulo abazali bethu ayingeni ngoba uthola isilo semthwalo yamacala abashiya emhlabeni ney'thixo zabo nokufa kungafanele ungaziwe ezulwini khona umuntu ofa engenasono kodwa umuntu ufe engahlambulukile uthathwe umajiya udliswe umajiya ubulewe umajiya umuntu nokuthi umuntu onehlamba noma umphathisa inhlamba lowo muntu akadluli akangeni emzini ongcwele ungcolile lo muzi ekhuluma ngayo kuthiwa angeni namthwalo akukho nasinye isono esingenayo ilo muzi wasebuhleni bokuphakama ushembeke ikhonto ezinhle zasezulwini siyakumsola asimthandi ushembe ngoba uNkulunkulu onomusa onesebanzi ubonile ukuthi siza ngomningi bethu zizigidi zey'nkulungwane size enkosini unyazi lwezulu kodwa balifupha abantu abangena abahlale noshembe imindeni yethu ungena thina sifunde kahlela nenyama yethu engamsizi ngalutho uNkulunkulu kodwa ayikulihluphe kodwa abantu abafunayo ushembe imphefumulo yabazali bethu ayingeni ushembe wayesakhela imfula ukuthi ngcono labantu kuqala bayogezwa uthe qedu wakho unkulu ushembe wayesethi ngiyayiphikisa zonke lamadokotela abehleni lokhu sawabhikisa namanje samthuka ushembe ngingofakazi athi simthuka ama-social media uthi ubhikisa izindlu zethu wayithulela wasezulwini ngoba wayawazi umsebenzi awenzayo olunye usuku udedela umshumali udedela abantu bekhuluma kusuka omunye umama lapha uthi ubone unyazi libhidliza amadokodo uthi wakuphuma wena wabona umekhaya uvula amakhabethi lawa aseyimfuhlukulu uphuma amagundane amakokoroshe uthi
uthi wayebona amadokotela ukandakanda uphilizela uphuma kwangane uphuma kwasalwazi uphuma ugijima uthi unyazi lo bakhomba lafaka ebhasini ngelanda uthi kuphuma abanye bengcolile abantu babona ukuthi kade benza imikhuba baphuma bathi benza imikhuba sekuphendula isidleke uthi wafaka ebhasini uthi wayesebathuthu ushemba balethe ekhanda emphefumulo mayibona inkosi uthi bazogezwa ngoba abanye bazalelwa khona abanye bafela khona abanye bagcina sebenza imikhuba baboshwa khona yomunyazi ikhanda lomuzi wasehleni lakha manje amadokotela ezitezi kuzongena imphefumulo abazali eseyinhliziyo mihle mayibona inkosi esiba muhle umuzi wasezulwini uthandeke uyele uba impucuko ngozi wayithi ushemba uyikhiphileke lemphefumulo yafela khona izogezwa thina-ke emndeni yethu engazange ifelele emzini wengcwele yafela ey'ntabeni ushemba size nathi la ekhanda lemphefumulo sizoyigeza ukuze kuthi ma kuye emhlanganeni sabe nabantu abaphilayo ucabhashe nje sebeyikhathulile indima limzwile khuluma ukuthi babekezela kuyabekezela phela indlela ngala ulandela ngemuva indlela ngala kuyabekezela khona abantu abasitetemela zonke iy'nsuku athi umsebenzela ukuza ukuthi kuphathwana namzokade abantu abadala hawu nizenini ekhaya lemphefumulo abanye bathi asikaze size kodwa siolanda abantu abadala abanye bathi sinenyanga eziwu-5 uthi ucabhashe bafika ngo-2021 banobebekezela afika ucabhashe la wakufuna ngolunye usuku uyisabantu wangaphandle ubhofa umshiza ngokuthi uzongudlala wambuza waze wakomisa ngomjumelo phela sekuphela unyaka athi naye phela asazi lutho thina Chabhashe amanye okubuza koyisho lenkulu wathi ngesikhathi wabuyisa kuba nenqwaba yabantu bakuba abaphilayo bathi umjumelo ngiyaxolisa nabo abanye besele bathi sebezwile nabo manje sekuvuka amanye amacala ziningi iy'nkomo beyifika layo Chabhashe loyikhipha laze lanqotshwa laqabuka ifilo abaqeda uNkulunkulu mayibona inkosi namhlanje bakhishiwe bangaphazami ukuthi sonke edlule noma leya elandulele wabakhulula uNkulunkulu bayekhaya into manje seyisele Chabhashe nakimi thina sesilandingeli ekhaya lemphefumulo kulolesisekahle Chabhashe ukuthi niqoqe uzalo lakwenu bafowethu njengoba sasihlangene phambilini sizokwamukela imindeni isuke ekhaya lemphefumulo ngaphambi kokuthi siyihlukanise izindlu ngoba phela nithi imindeni manikhethe leyo ndlela yasethananeni ukuthi yokhuluma bephume ekhaya lemphefumulo sebethishela kuleyo ndlela uba ngeke phela bathi baphume ekhaya lemphefumulo bezuthi hayi mina ngenyakatho lomuzimazeo lihlukane ngaphandle kwesanga ayekile njalo fanele uma baphume ekhaya lemphefumulo kuphuma iy'gidi zey'nkulungwane zey'zukulwane nikhethe umuzi enizovula nawo bazophumelela emzini wasethini lapho kuzohlathi inkongo ley'mbuzi umukelwe ngesiko ilendlu ushembe ekhaya lemphefumulo ushembe wenza ngokwasezulwini ekhaya niyomukela ngokwesiko ingakho ushembe athi ekhuluma ngo-2017 laphaya ngaphakathi ekhaya lemphefumulo unyazi bezulu lathi unyazi bezulu ufakazi uyise mntu nosihleziyalanga abekhona wathi ufakazi bona bawufakazi seziyivulile ikhaya lemphefumulo amen amazoqala uthi-ke bonke abantu uma sebefuna imindeni yabo eyafela ey'ntabeni eyafela emahlane eyafa ngayiphi indlela noma isihlobo sakho noma ngayiphi indlela noma ngabonjani uma senifika lapho ekhaya lemphefumulo nifuna indlela ubabheki bomuzi banikeleza ekugcineni bese nicela kuthandazwe imindeni ikhulule niyise ekhaya nifuna igcine isiko mayibona inkosi khona isiko elenziwayo ekhaya lenyongo yakini umswane wakini hisophi umswane hisophi insipho lokubageza ekhaya lokufakazela ukuthi inkosi nathi siyavuma lokuthi ubagezile abathula iy'thixo balahlisa ukungcola ubuqili namanga nenkohliso nokuphuka nokuzenzisa nokunyanza nokweya izinto ezizithixo ezivimba abantu bangangeni ezulwini lomndeni bangadluli ethuleni phela umuntu uza ezulwini lomndeni wakudlula ethuleni iqala lakhe aqotshwe kulo aliwele manje ngaliweli uyabuya ezenganele wethuli abesezoba yisipuki wayiqeda ushembe iyipuku namhlanje ezayibona ngamehlo
iy'poli kubonakala endlini namhlanje ingane basalenza uphunga endlini ithi ingane noThenezi uzothi uyokhoshekisisa ushona qantana lomuntu isipoli lesi uqinisile iphuli isipholi sakhe singene eceleni namhlanje babuye bashayela isifikile ngoba bethu manje ushelo uzowavusa bezekile kodwa amen uyingcwele wathi nizobeza kodwa amen uyingcwele bayabeza baphuma baya komajiya bafike babagulele oqulu nabanye sebelandela imindeni imisebenzi sebasalele emakhaya ngaphambi kokuthi baqale benze amasiko benze imisebenzi yabo ukuthi babuye bahlangane bese bethola impahla uma benamandla bangathola inkomo yahamba ngamasonto uma engekho amandla bathathe yona imbuzi babike mina basekuthini sesingenisile ngenyanga ewukuthi siphume ekhaya lemphefumulo sesicela nibambelele manje lapho kulo moya walenkomo noma lembuzi sinisemzini engcwele ehleni lokuphakama manje siyonibhabhadisa siyonithengela ingubo emhlophe siyonithengela amathikithi siyonifaka emzini engcwele phezu kwalenkomo mayibongozi asikho isidingo sokuthi ongena empuleni kuthiwa ngokubhabhadisela abantu bakini ushembe ubhabhadisa imphefumulo mayibongozi nisukana bekhaya bengasathwele ithixo bengasaphethe ikhwama bengasebone nondindo nefebe nababulali bengasakhushula izisu bengasabulali ingane eziwu-12 oyifake emhosheni njengoba kade kukhuluma bengasenazi ilonda njengoba bahamba beneyilonda kuzwile kade ngilapha ngaphandle ngizawubheka abantwana babantu lapha ngaphandle abamisiwe ukuthi abanye bamisiwe abanye ngeke bazwele kuya ngokuthi into amisele yona inesisindo esingakanani bengibheka kodwa mase ngiyizwa indlebe okhulumile ngathi ngiyadampisa lento madoda ngoba nogogo ubengaziwe emhlabeni ukuthi uyona sekuzobonakala ngaphesheya kwethuna ukuthi uboshiwe umndeni ongona yazi mhlawumbe usukhohlile kodwa indaba yokuqala ekhulunywe la eparadisi ukuthi wafa esenesilonda lesi silonda silokhu siwuzoze efeni manje-ke lo gogo ovinjiwe umndeni ukuthi azange abe isakwazi esiqotho wayebandlulule enza imikhuba uma-ke sekufika imicimbi ngoba imicimbi isiko ziyalazi sekuthiwa wenzela isidwaba leso sidwaba siyafinyelela umuntu onjalo ovele umndeni njengoba phela siyayihlaba ingane inkosi yami ziyahlanganisa nabashana bayo ukuthi wasenzela ugogo isidwaba ukhalela isidwaba usho isigebengu uhlele wezivili sithi sifuna ukwenzela umcimbi asikhulumi iqiniso abese ihlanganisa ingane ihlanganise rezo yaphuma namhlanje sicela ushele siphume ekhaya lemphefumulo siyekhaya zohlangana nomalume noma zohlangana nobhuti kwenziwa umcimbi omkhulu kagogo unikeza isidwaba zakho ushiye umuntu oboshwe umndeni onozozo wesilonda esingasapholi ethuneni ngoba siyiqalekiso wona emhlabeni uthathwe inkomo-ke ney'mbuzi kuze zifakaziswe ney'mbuzi ukuthi wawuhambe kahle umcimbi zidle igebengu naso esibosha sidle siwubhonda hlele wezini kuphela iy'nsukwana ungabi khona sibusise kodwa kuphuma isiqalekiso kulabantu kulahleka umsebenzi kwenjelo nje kwenzela umuntu orongo nangade ngisho manje uthi lo msebenzi kade futhi awushadisa ushadisa umuntu nishadisa into engekho ngoba mina mpande yakhe mina ongaphambili angigananga ndawo izukulwane zami lesi mina ngijimanyezela zona uyabona yini bakhonza bakhe basezoni sithwele kanzima ushembe simzolelani mayekhandikhala emphefumulo ngoba ikhala emphefumulo lizohlambulula into egqibekile ikhala emphefumulo ukuthi ushembe lizombulula lento kwathiwa boza ngesikhakha fihla ngesidwaba fihla ngebheshu kuthiwa amahlazo laungavezwa mbona namhlanje kuvubuka iqubu kuvubuka iqubu ilanga libalele liyayishisa lento embozile bese asho ngaphansi ukuthi hayi phela mina ngilungile uze uqhamuka ivumba liyaqhamuka manje bathumile livuka phezu kwethu bonakala ngowesizwe ukuthi nanti ivumba lezi zinto ezathi kwathiwa zamanyala kwathiwa ayifihli ikhala emphefumulo lizokwengula ukuthi akuvele obani umuntu manje elimele la nesikhokho esibhedlela odokotela bayihaba lento bayihaphe suse zonke iy'kwekho lezi ufake umuthi kahle sibonakala isilonda bese simila kahle siphole kahle azimboza ngoba sovele ubovu
manje-ke lesi salukwazi esinjalo-ke usithatha usisemzini encane kosengela ithikithi usifake ezulwini singeleni ezulwini lomndeni sigezweni lokubonakala esasinalo emhlabeni lesi salukwazi yonke ususigijima uthi unomndayi umsomo wayehamba phambili bazokhumbula abadala kulo hambo khona umsomo wayehamba phambili ephatha iflag lasezulwini owayemfishane nini nibadala phumani phela nyamazi umsomo sasihamba naye ihlangamazi endala wona usuku sesithohlongane zokubana ngiyakhuluma esitimeleni ushengusipilita sikhuluma sengingathintathinta enhlabathini babeze bangigcwanele kuthiwa nangomajini usezokhuluma ngabadala ngabantu abadala ukhuluma ningey'ngane kanti ngizokuzwa usuku ukhona udlala ngibonela omunye wabo owayebeza bekhuluma kanjalo uthi uzobonana uzokhuluma ngabantu abadala ukhuluma ningey'ngane kanti ngolunye usuku ngizokuzwa lokukhuluma ngangadini wasendawo namhlanje ngicela shembe ungiphe ngikhuluma ney'ngane ngoba bakhona abantu lodadewethu ngikhuluma ngey'ngane kaloku ngikhuluma abantu abadala ngase shembe ngakhuluma ngey'ngane lezi ey'khuluma baqala banyipha bathi uyaphoxa lo muntu uyahlambalaza ngikhuluma ukuthi sihamba odadewethu nomakoti bethu bahamba beyamathuna iy'ngane abayibulalayo nabayigcina sengikhuluma ngey'ngane abasafuni futhi ushembe wayesakha lo muzi wakho uthi lo muzi wami uzokhuluma yonke into kwangifuna uzokwendlula lolu khula oluhlupha abantu emhlabeni ungezi lapha ekaleni phefumula ukuthi uzele uzodlala akudlalwa akukho ukujabula lapha ekhaya ngeke usibone ngolusuku sijabule sohlezi imbibi nje ngoba yini kunzima indawo odlala itenisi khona indawo odlala ibhola khona indawo odlala zonke ley'khungo zinemidlalo yazo zinemsebenzi yayo imiselwe nekhala emphefumulo limisela ubuhlungu muthi ufuna ukuthi lesijiye thina senze kube indawo yokudlala uma ufuna indawo yokudlala wenze thempelini lakithi nelangakini lapho kuhambe kuyoncokole la kuncokolwa ngoba isikhungo sibekwe ushembe simele leyo misebenzi ukuthi-ke mase ubonile ukuthi namhlanje ngizongikhumbula usizi labazali bami abengekhala emphefumulo ngiyocabanga ngosizi babo ngobakhalela hhayi manje hayi seliphelile ukuze njengoculu sengela ngakhona ukuthi uculu usengahleliwa nonkulunkulu ahamba phakathi amathempeli usehlakulile asazi mangabe mhlawumbe uthe mahlakula wasegcina amakuni nalume yini so mbone kuya nayo olunsuku unithatha le impahla noyibika ngasenhla ninesenkhipha imindeni esenilandela imindeni ayisekhaya culu ukonkuzana kuya ngamandla enawo niyithathele leyo mpahla sambeni nabasethini akusho inkozi zami umndeni wonke lazo lezo y'hlobo ney'hlobokazi zethiweyo enihamba nazo niye emzini wengcola niseyozilahekhala emphefumulo phethile kwasekhala emphefumulo sengiye emzini wengcola ebuhleni bokuphakama nkosi yamakhosi phezu kwale nkomo sithi inkosi ziyacela ngiyaziphezulu zonke izizukulwane zakithi owayigeze ekhala emphefumulo kusukela emandulo amakhosi nodlunkulu nenzalo yawo neyizukulwane zonke sithi inkosi yamakhosi namhlanje siphezu kwale nkomo sicela babhabhathize wonke bagqoka usingo omhlophe bathelela bathi bangene emzini wengcolo ekhazi ngaphezu kwelanga nenyanga ebuhleni bokuphakama mayibonke nkosi athi ushembe inkosi ibusise akho mathikithi ozowathenga uma uthenga amathikithi uba nemagama abazokho kwakho lapha othatha amacathi losuka lapha ngiyathela lapho labazi basemandulo uzobala laba wena bayizolo usuku udumunyalo uzulisa lwazi ayikho lento benyenza ngishadisa lokho wena mina wasendulo mina angizange ngishada ubani waziyo umuntu wasendulo nangade zishomani thobani igama lakhe okade khuluma manje kade khuluma nentombi lamanje udadewethu lophethayo uthi ugogo wakhe uthe igama lakho uzibalibala walisho igama lakhe iningi labo babengabizwa ngamabizo bababizwa ngamabutho babebutho ngawo kuthiwa ngumpeli udlobo nqama imbuke ngezesho nangu umziwaye ingoma makhosi siyawacela nje amakhosi ulalezithi ingoma makhosi amabhunga ajongo lawo iy'nsolo ezingangokohlanza ingoma makhosi uma ubhekisisa ingoma makhosi mayingazange ibambelele ezweni kashembe ibamudlwembe
ife futhi sencane bangazange babonele izwi kahle yini ndabona ingoba ngesikhathi sengoma makhosi khona iyaphunyuka usheshela khona iyaphunyuka ingoba makhosi yalwa nabantu abadala ibutho lika Dlomo mabhazamu ibutho la Dlomo balwa nabo asekuyizinsizwe eziqinile njengombangeli manje nesizwe ayisali ngezandla abanawo amandla sebena ngokuxoxa bathi masebedakwe igudu ingoma makhosi sehleli phansi kade kuphume impilo abakayi phela bona impilo ingoma makhosi isuke isafundiswa itreyinwa ifundiswa ingoma yendawo lawo kuthiwa amakhehla bona abantu abagugile abantu abakhehla ongiyane ney'tshoko abantu abangangobaba manje bathi mase bebafundisa kanti sebedakwe igudu babagcweze usubona iy'nsizwe encane zamajola nala inazabe sizakwenza zidonsa abantu abadala mina ngamtshela umfana ngathi mfana wami kuyahlonishwa Nazareth ungaphenduli ungakhophisana nomuntu omdala lapho emgidini yekuna ubona umfana omncane ehlokoleza ikhombi kwama ngeshobo edelela ngoba ethi bawontanga ubagida naye ngoba kugidwa wonke umuntu lapho abeseba namandla khulume noma yini ayithandayo umuntu omdala kwenzeka lokho kungoba makhosi badelela abantu abadala adinga amakhehla ayesefuna ubashawa wathi wathi abafana phela banamandla basefresh bawudinga amakhehla bawafaka amanqeni adinga apha amakhehla adonsa iy'jozi phela ingcwethi lezi zazile izinto zayithunga amathunga abafana lezo bafa kwaliliza lwazi namaqhega amadala alila okunihla enkosi ucizwana kwenzakalani kwathu asedinga amakhehla awanawo phela amandla bafana babashaya abashaya nangamakiki karadadala abaqhuze ngenyawo abanamali babathuma ngejuzi wasekuphuma isiqalekiza hayi sokuthi babule kwathiwa abafana bengoma makhosi bayagcweleza induna yengoma makhosi kwakusigcwelegcwele isho njalo inkosi ingazwezwe kwakusigcwelegcwele owayehola ingoma makhosi kwathiwa labafana basigcwelegcwele bayahlupha ingoma makhosi abahlolile kwaphuma isiqalekizo kwathiwa abahlolile fanele bafe abanye basebethi hayo phela manje kulale lezi nsizwe ukuthi asawuphinde zibe ney'nsizwe zasala kanjani iy'nsizwe zaphela wayethi umuntu uma esechwenza edelela bese kuthiwa uyachwenza wena wenza isigcwelegcwele wasuthi uwugcweleza ukamugama uyogcweleza wasukela endleleni yengoma makhosi lapho-ke ngiqonde khona ngiqonde ukuthi oculo sebeyothi-ke uma sebesukile nabanye sebefuna bangenela uNkulunkulu wakhipha isibusiso uNkulunkulu akusakuba khona amathikithi abaleke wewenza amathikithi konke kufunwa lapho ezikwanenkomo mayibonge inkosi sebeyobuyela ekhaya baphinde bahlale babungazana bese benqumusa ukuke lapho bezobuya futhi bazothothana phakathi kwalowo muzi umndeni ophishe wayewakhona bese bethi nina basekuthini ngezindlu kwezindlu phela sesicela ngelungisa izindlu zabo khona kuyothi ngosuku umuntu ezovumelana ngayo bese senzidile lapha ekhaya kulo muzi bakhiphe kubo bese bexhwanisa ngezindlu kwezindlu mayibonge inkosi ngicela uma lapho kule ndaba le ngoba ngizwile uNkulunkulu ngokubuza ukuza lo sekuphendulile waphendula nabantu abaningi amen ukuthi isithembe esilandelayo basebesekhaya yini angikho-ke kuxulu ngoba iningi lethu akakenzi lutho sizokuthathaphi ukwenza ngoba egazini lami hlele umuntu wabulala iy'ngane eziwu-12 wayefaka emkhosheni unazo isibusiso uma ucela inhlali uzokuphala njani ngoba lo muntu uhleli esihogweni uma uhleli ikhehle lapho etshulu uzoyithathaphi uthi ushembe bantu abami into esiyidinga kunina khona inkomo nembuzi inhliziyo yenu emnene nebekezelayo ufushembe ufuna inhliziyo yakho mayibonge inkosi amena uka bavuma bakubeni funeka inhliziyo yakho emsulwa nehlambulukile bese uyosebenza la ushemba la ekhomba khona ushemba siyosebenza khona siyosebenza isikhathi usebenza uyahlabelela ngomthandazo uthi inkosi ikhumbula lezo izulwane ezegazini lami zaphambi kwasemandulo ukhumbule noyise bazo bona nkosi abakusitshela yini ukuthi lo mthwalo ngumthwalo kababa naba sebetshelile owathi khuluma lo mthwalo ekhuna osizi ile ndoda yabulala ingane eziwu-12 elifaka emkhosheni
icala lithetha kanjani ushembe wenza kubelulu uthi ozani bantu abamsizosebenza phelekisani inhliziyo zenu amandla-ke maseninawo ngoba inhliziyo yakho mayilunga usebenza uhlonipha wenza yonke into ushembe ngomfundisa wakho ukuba inhliziyo yakho abeselula isandla abasuse egxathini lokuqhela nonkulunkulu abasondeze eduze bese beguqa bakucelele olunye usuku uthola umsebenzi mayibonga Nkosi olunye usuku uyabona imbuzi yaqhamuka nenkomo usuyayiqhuba Nkosi yamakhosi sizothetha amacala kunamakhehla Nkosi abhubha kunesalukwazi Nkosi esihamba sisonile sayizamila izilonda uzozo Nkosi yamakhosi usifundisile ukuthi into eyenzeka kuthina esiphilayo iwumkhokha wabantu abayenza ngaphambili sicela Nkosi leso salukwazi idlule lenkomo Nkosi iyogeza nezinye izalukwazi zasemandulo ezihamba zenza lowo mkhuba ofuze lesalukwazi amen ngoba lesalukwazi senza isifuzo senza into eyenzeka la sigane khona babe khona babe njalo amen mayibonga Nkosi amen vuma nawe phela ingani yafu siyavuma ezangomeni nasenyangeni vumano abantu azabashila umthamo mase ula eparadesi izivumo zebantu uyayiqhenya ngazo awufuni ukuzivuma mawuvuma la eparadesi uvumela lezi izukulwane zeyihlwele eziphansi ushembe unyazi bezulu lingena ngomsingizane wethuna lakini utshani ehladlule kihlo nobhona kunyongo ugogo nomkhulu ehle ukhokho nokhokhokazi ehle aze boyise bokhokho nokhokho bokhokho ehle azayofuna impande ehla ngethuna ayofuna ingqindi yendawo lokukhulu okungakaqhamuka uyabuza ukuthi kuyashutha umuzi izulu lapha uhambe buze nje bashile umkhulu athi ngazi ukuthi nami wayizona angcobi khona lesizwe leyifundo ngathi imelele ayikho ukuthi uzulu ithuthole evestate athi angazi lutho mina wayizona ngeke dayithuleni alithula limndeni lami manje ayikho lesizwe Jobe 8 verse 8 Brian Jobe 8 verse 8 Khumbula izukulwane kusho unyazi bezulu akabuza izukulwane saphambili uJehova lapho kungani uJehova manazareti nezizukulwane zawo isithabelo sokuqala athi sesibili makabongwe uJehova nezizukulwane kufanele ukubonga nezizukulwane zawo esokugcina athi makabongwe athi ushembe bongani uJehova nezizukulwane uphinda kathathu ushembe egcizeleni leyodwa uthini isibhalo sabafana baka-Israyeli bekhunjuzwa awuqale ekuqaleni khumbula izukulwane akabuza zona phambili uze esizukulwane saphambili hayi ukhokho kakhokho wakho uqinise ufuneke koyise basoke hayi ukhokho lwesizukulwane sika-15 lofuna izizukulwane zangaphambili ufunisiseke koyise baso umkhulu wakho wayizolo umenzela isihlangu wayizolo ulele ethuneni akadluli abazi lutho lokufa kumbulele naye kwabulala noyise wakhe nokubulela iy'ngane zakhe kwakuphi basesemhlabeni bayithuzi bayaluza la emhlabeni abakadluli ethuneni phela indlela ekhaya idlule ethuneni ithuna libavule ngisho njalo inkosi ilanga lokukhanya yaphuma nangasona nabothane bahambula sekufakazi inyanga ezulu natshelwa inkosi ukuthi indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa khona abantu ababhajwe ethuneni iy'gidi zeminyaka obana abantu ababhajwe ethuneni iy'gidi zeminyaka eqeda ukudabulisa nomhlaba ushembe mandulo wayesedala abantu bahamba kahle abantu basebephambuka endleleni bayeke ungamoni uNkulunkulu basebebona uNkulunkulu laphela igabula abangoni basebeqhamuka emfakela abangoni kodwa kwakungabangoni babengamoni ngalutho umvelinqange bemdumisa ngamalungu omzimba bemdumisa nangamehlo nangey'nyawo uNkulunkulu ukudumisa uNkulunkulu ngamalungu omzimba ukusebenza babonga Nkosi athokoze nawe uyawubona into yakho remote uthanda uyibona inyakalo noma uyibona iduma nangasaduma uyafa nathi-ke masisuthaze njengosebenza mina ngizolonela promotion uyizeli uzoxoxa nami mufuna sikoba sami zoxoxa udakala promotion ngale ngemuva lapha ayikho into engathi khona nesitaba kwesikhumile lapha kade isibuka nje ngesonto edlule sikhumula lapho sisuka lapha esikoleni
mangcolisa wona singena khona sitaphe sikhuluze ngoba sisebenza kahle ngomabhekho lenkosi mayibonge inkosi thina ngesikhathi sisebenza njengo utakula lezi ngane kuthiwa zafa kwesitambokweni ayitakula njembe ayitakula khona lapho ukhoja uthi umuntu wethu eguqelana sengiyakhumbula nje ngikhumbula ngokungapha uthi omunye uyazivezulu lathi phela ngapha uthi mathapela zikho zonke lezi nazo ebona phela uthi azikho wathi shembe wathi ubona umfulu kokhoza wathi ngomele sezinye eduze nekhala emphefumulo mayibonge inkosi uthi wathi abona mabutha inqwaba imkhonto ehudula evuza la eswini evuza amanxeba evuza iy'ngozi zamanxeba ey'hudule ekhathele omunye umkhonto ungene ngapha wazophuma ngapha uthi abahudula unyazi ukuthi mntaba silandela incomo zalethu eduze la ekhala emphefumulo sayibeka la ngapha ithe insizwa yabona umfula wangakubo okwafa abantu bakubo wabona usubekela ngaphesheya ekushembe uyinkinga kakhulu nalento esiyikhulumayo nganekwane umuntu ongaphulanga ucabanga oyindlela ucabanga kodwa imvamisa abantu abamavile ucabanga abantu abambathiwe ngomhlobo yabona abafowethu abambathiwe ngomhlobo bakhalipheka kabi ngeke ubathinte futhi ngeke usabathinte manje wawungabakhohlisa kuqala ushembe uvula ikhala emphefumulo bakhaliphile labo bantu abayembathile ngomhlobo njengoba bezela abazele kuzobheka ukuthi uyasibhedlela umuntu bazolalela indaba yashembe bayethula emndenini bayobuya bona sebeqhuba inkomo nembuzi bazothetha amacala bashiye thina esimbathiwe ngomhlobo silozithi thina uzokhulumani lokele mina agudlibela angena esemzoba ngigugule uzokhulumani umva ngengene mina angene kumvamela uzokhulumani umfundisi ngene mina akudla ngithi simjovikelele uzokhudlukana imishelo ungene mina yambonisa ngeweni ulithi unyazivezulu etafulekopho ungagijimi ngapha ngoba ngale uma ugijima ungagijima uzoshaya intamo ngoba ngale wentamo khona isihogo la ekhaya akugijika futhi akhanjwa kancane kwenziwa njani uyaphangiswa uzophangisa uzokhethuzela ungagijimi ungakhethuzela asikephuzeleni amen naku besicela kuNkulunkulu wethu unyazivezulu akasicelele emndenini yethu ayimusi imndeni yethu ukuthula ngoba phela kwathi wasingayi ogula sihambe siyohlola singayi nyange awufunde le ncwadi kanene bani 1930 ningayi nyangeni nasizamamele inkulu imbalekelo lofana babantu lomlando bafana bajago kwafundiswa ngabo bakushicilela phansi njengoba nathi likhona ushembe ushicelele isitabelelo siphethe yonke into iBhayibheli lakithi eAfrika eNazaretha mayibonge inkosi Levi 1930 kula ithi la phela ngomkhumbuzo ofunde ba Levi 19 bestate Kilele basabatani yebo Ngihlonipha indawo yabengcwele sihlonipha indawo engcwele nakini indawo engcwele umuzi oyihle umkhulu bakuhloniphe ningabhekisa nuso omajiya ningafuni inyanga omajiya ngoba bazongcolisa mina nguJehova ushembe unyazivezulu amen kubeka ba suka uma phambi kwempunga impunga oyithola emsamo kwenu oyihle noyihle omkhulu uhlonipha ubuzomuntu omdala besiyahlonipha ungaye emsamo ubhema ugwayi ugqoka isikhindi ufika umkhulumi nganya udabona utshwala ugcina usukhuluma into engekho ungahloniphi uthi umama ungaleleka ukuthi ngiyemsamo uyogqamalezela umsamo uthi uyintombazane ukuthi uyogqamalezela umsamo hlonipha ubuso bomuntu omdala ngoba lapho emsamo ithempeli lakini isikole zakini leso sokungcwele iparadise lakini umsamo wakini ungayi kuwo uphinde le ncwadi abayizwa ngabantu ale bantu ba Levi 1930 Kinana basalatana ayikho phela ngumungisa abantu umkhosi wentethelelo mawugcina umkhosi wentethelelo ushembe unikeza ithuba lokuthi athethe amacala abazali bakho ungenzi lutho ngesabatha gcinana amasabatha ngoba umkhosi wentethelelo munye umuntu osebenzayo ingakho siyasicela abantu ukuthi siyacela bakwethu abantu abamusa ukufika phakathi ney'nsuku nakuphi afuna umuntu uzohlala phansi nomajiye uyaxoxa anginazi isikhathi phakathi ney'nsuku ngiyasebenza nami zoncengela abakithi abakomalumama izizukulwane zonke zolibo lethonge zegazini lami ngizoncela bona ngesabatha munye umuntu
okhulumayo wethetha amacala thina sihlale phansi sishaye utshaleni unyasi yena oswethetha amacala lolu suku lanamhlanje umkhosi wentethelelo ukuthi asugcine nje emakhaya Ngilele masakathami. Nihloniphe indawo engcwele. bese nihlonipha indawo engcwele nathi indawo engcwele nakwenu NginguJehova. ngoba umfenqange lesikhuluma ngayo Ningabheki izanusi. ningabheki isanusi omajiya Ningafuni izinyanga. ningafuni inyanga omajiya Ningcoliswa yizo. nize ngcoliswe yizo NginguJehova. ngoba mina ngumfenqange kubeka ba Suka phambi kwempunga. kodwa uma unobukhupho obukuhluphayo hamba uyoguqa ngasenhla kwenu Uhloniphe ubuso bomdala. sobafica oyisho omkhulu bakho iy'ngwevu zakini zasemandulo umuntu akabhubhe akafi umuntu uyofica zikhona nje iy'ngwevu zakini zifake zimbathe isihlangu esimhlophe sekukuhle ey'ngwevu babone njengoba munene ukuze ngikhale ngeke iy'nkosi engathi namanga kuba ngifike lapho ave kukuhle ubone ukuthi kwakuthi inyanga yezulu ungathi iwudle emhlophe iwudlu elishaya ngoboya omhlophe uyoyifica iy'ngwevu zakini emsamo ngenhla Umesaba uThixo wakho. bese uyamsaba uThixo wakho NginguJehova. uJehova awumeke ngibuze lunyazi uma-ke ngiyoguqa emsamo umemeze ubaba nokwamkhulu wakho nokhokho wakho nokhokho kakhokho nokhokho kayise bese uyacela kanti usho lokhokho wamkulanenezulubalofu uzotholani obisibosha leso ngabona ukuthi ushembe simsolele intela yakho ukuthi uyikhandele emkhaleni ufuna ushembe lokheza lamadoda ngoba yiwo phela wonkulunkulu begceke alafiso lobububi ayebenze emhlabeni ngoba ambathwa indoda emurusifa akaphucweke lo muntu abeseyageza aphucwe lezi zithixo zakhe abesegeze besegejwa umndeni angene ejele lomndeni ijele lomndeni lomgweba athathe isinqumo athathe isigwebo sakhe azasiqede aphenduke abe yithonga kuphela ukukhohlakala ngokukhohlakala phela akasakuphethe uma ukukhohlakala esakuphethe ekuseni kwanzi abesebafundisa ukuthi abantwana benu khulumani besayiqali into bangaze benza abantwana bahlaba iy'nkomo ney'mbuzi egcine bezithiwa umpetho lentwenwenza so kwazi ngani hayi kufanele sikunikele bashumayeli nisiphi ithuba nabo ngaze nikele ukusebenza lesinikele nje ushembe sicela ubaqoqa bonke bahlalise esigcawini kukodwa sicela bona baphuma umlomo basitshele ukuthi lento nifuna uyiqala ayilungile awubangavuli bazokuphela bavunyelwa yini uyazi ukuthi ukuhlangana kwethu ngezulu elinye sivula umshembe wanyakazi ezulu abantu abakhuluma ulimi olodwa asuke basho lakhaya ukwenza lokho kodwa makuphuma abantu ababili bothembayo ehlanganelo ungahleze kuhlangana nje bahlangana isibemuntu ayihlangane ngihlangana nawe dawethu nehlangazeli hayi kana ngihlangane nawe lapha ngizibini ngihlangazeli ithini esibavumelayo eparadisi la kuthenda khona amacala mayibonga inkosi shiya phansi usizi lwakho akulona lwakho lwakho mawulokhu ucabanga phela uzothi mawuphumayo uhlangane naye masewulavuka inhliziyo yakho nesithuba sakho makuhlatshelele uhlabelele makuvunguvunguze abantu ngokuvunguvuze abantu ngoba uveza bona ukuthi bavele uNkulunkulu nami nawe ungazi umthandazo yakho uthi mhlange lashayo mina ngasinda ngiyakubongani mhlazana ngalasha leli dlozi elimbathile ongene nalo sithole iy'mbuzi makhuluma ngey'mbuzi ushemba kakhulumi ngemigakha yey'mbuzi iy'ntondolo nayo kukhulunywa ngey'bhuzazana ophumapotshwana lothithokazi osegijima osekujahwa amaduna ney'nkomo okuncane ibona ukuthetha amacala futhi makuzala emzini oyingcwele kwanda uhamba ngeyizulwane uzothiwa lela zinyane elaleya sisibhuzikazi yabona esasibhuzikazi zala zonke lezi izulwane ezayo izulwane nangaphesha kwethuna igaba ngegaba zezulwane ezona lokufa kuhamba ngazo kuzo zomila kithi thina esiphilayo thina-ke esiphilayo asikujabulele ukuthi sikhethiwe njengomthandazo usho amen ngicela inethelele sinomvangeli kathixo la ngicela ukuthi ngimnikeze belinye abeke belinye bese siphethele inkonzo kodwa-ke kufanele sicele thina ucele indlela yasezulwini okukhulunywayo sikuthathe sikulonde ungene ey'mpepeni zey'nhliziyo zethu ungene ey'mpepeni zey'nhliziyo zethu
wena kade ubuza ngizange ungisize nomuntu adwethu hlanganani phela nomndeni uthola impahla ushembe nembuzi uyakwazi ukuthumatha labo bantu abafuna ngembuzi uyakwazi ubalama uyakwazi ubageza uyakwazi ubasusela amaqaba ushembe ukwazi ukubulala izilwane abayigandile laba baganga ngamathongo mzani lokho niqophisana nawo kodwa ugcina benidubula into efanele nenze nina mzani ngizocela ushembe sihluthe lemphefumulo asebeganga ngayo ihluthe inkosi uyilethe ekhaya lemphefumulo amen bese uyikhipha nkosi yonke lemkhuba abanjwe ngayo nabakushwe ngayo ushembe uyizelele uzoyikhipha yonke lento imindeni yethi uyazi khona abantu abahamba bebahle emadlelweni abangcwatha kodwa bangcoliswa umanjiya amayisifikezo lolikabathethu umndeni bathwale kanzima ngoba ngolo entshontshe uyisa lapha kuNkulunkulu uSibamani uzofaka yonke amafutha eyilwane oxamu lempisi nayo yonke namaketshane uhlanganise nayo namafutha eyilwane nemkhovu nayo yonke kulunjwa ithonga nali bese kugcina seliyisilwane ingakho kudabuka iyilwane manje omuba akanawo umphefumulo awazi akanawo umphefumulo kodwa omuba uthatha umphefumulo eyilwane awuhlanganise nomphefumulo wabantu bese kuphuma inkhovu eyilwane yonke leyo nayo konke lelo kuyipoki nayo yonke leyo nto iyipoki labantu abanganabo bafele lapho emgwaqeni nabo afike omuva awutholekule leyo mphefumulo awunikeze umajiye amfundise umajiye ihlanganisa nalo lezo zinto ongagcoli iyipoki yebo bathakathi bakhona into ekhona abantu abakhohlakele bakhona kodwa iningi labo abantu akusuke ganga abantu bomningi asicela ushembeke abahlwithe ngoba uyena okwazi ukubahlwitha abakhonkiwe bafaka umbhedeni balokhu bevuswa ngokuleyo gadi lemizi yabantu babuye bayizihlala bame lapho abathwetshulile iy'ngane ezaphupuma zalahla zachithwa zithathe ithwetshule inhlabathi yazo uthwetshule namahluli awo yokuthi kade khulumela ukuthi uthathe namhlanje iphenduke ngamaselesele sithole kanzima nesithandazise bafowethu izinto esizizwa nazo zothu abantu abanye beze ngoba nisijulile kwasokutshela akutshela into uze uxega igiya lobuchopho wena ukuthi lento uzoyithini le uze kuze ithambo la ethotshela ikhathi ngoba uzwa intembi edinga umvenqamo senkundleni nasemfuleni bahlanjulukela angabi ihlazo lelikhulumelo lodadewethu lapha ngesikhathi behlanjulukelwa uNkulunkulu owaziyo ukuthi uthelwa njani icala lakhe lo muntu amen akubibikho intethelelo ungazange ngicithe igazi ungazange ngihlanjuluke ngiyacela uma isineze umvangeni umpompa belinye bese siphethe inkonzo inkosi enkulu yasekheli ingcela intethelelo kwabalimele inkosi kuselezwe indlela eyihlakaniphile ezwile amen kukabamakelo sekosinyesinyazelezile amen ngibonge kuthole kusukululezimpopo umntwana evanjeni njengoba sayigqokile endlini umntwana ewunyela ngiyafika lapha lebandla kukhona sezibili ngoba izingubo engisindayo inkosi ngiyafisa kuzotshela nje mhlawumbe iselo 114 izokuqala nokugcina ngoba ngisazi isikhathi mhlawumbe ukuthi ngikhathi
isicelo sokukosa sezulwini samakosa sezulwini amen yingele namabandla wonke akhona lapha enjani na nibagcone bonke nobandla lonke amen bangele Nkosi yothina lezulu sokuwesithathu ufika lapha kodwa ngingazifike mina ngihamba naphezulu lakithi mina ngikuhlela empende ngaphansi kwenkosi uMamalala amen ngifikile ukuqala ngiphelezela ngaphambi kwesibili nomthembo wesithathu amen ngiphelezela ekuphileni kwami lapha-ke ngilalele ukuthi ikhathi elingizalayo la ngithumela ukuthi angiyirembe ibandla ngiyakhona ukuthi la ngithumela bona kufanele ngizogcina zonke izinto endlini yakithi iyahambe emsebenzini amen ngiyazibongela ngithi ngifike kule ndawo ngithole zonke izinto ezifunekayo zemndeni iyahamba kanjani okunye ngakwenza kodwa mhlawumbe akuphelelanga engakwenzayo ngiyayibongela le ndoda elapha engumshumayeli wenkosi ukuthi isebenzise lomkhulu benginayo ngisasebenza lapha ngikhumbula ithi asinikelele ukuthi kungakhona umuzi wenkosi ngangihlala khona lapha ngosela sabatha khona lapha phezulu kwanikela kodwa ngiyazi ukuthi abanye banikela benganikelanga njengoba sengibona le ndawo enjenganale ngangazi ukuthi ngoyibona ngoba kwakusakhulu wakhipha iyahambi ukuthi nani ngomele bhayini enzele ukuthi singadali ukuthi imali yethu phela nje kwakunikela ibhenki ngithi nje ngiyambongela ngoba khona umuntu akathandisa emhlabeni thina abantu singamthandi kanti uyathanda ezulwini ngale ndlela njena ngempela sengibuka nomuzi omkhulu kangaka kuwumuzi wemphefumulo omkhulu kangaka hayi ngiyababaza kakhulu babaza kakhulu angathi uNkulunkulu ashema ngapha nathi siyenzele imindeni yethu lendawo ingene emndeni yethu lendawo enkulu kangaka engcwele enkosi Shembe amen angizulula kakhulu ngoba nje inkosi leyo sengicela ukuthi inkosi esengizile amen inkosi esikukhawula nje One minute 76. 76 from 176. I am 76. Seven six, man. 76. Yeah. Oh,